380 km od Beograda, 6 sati vožnje između Kaline, Rudina i Stožera. Bugojno, mesto u Federaciji Bosni i Hercegovini. Kad se približavam Bugojnu imam tremu, se približavam Čipuljiću imam tremu. Jedna od najuglednijih porodica ovde je do Drugog svjetskog rata bila porodica Vučić. Danas ovde od Vučića žive samo Drago i Anđelka Vučić, stric i strina srpskog premijera. Žive tih do ruševina kuće oca predsjednika vlade. Ovo je bila divna kuća, velika, stara. Doduše, ovo je bila nova kuća, potpuno nova kuća koju smo... Da, pa provodio sam ja ovde svake godine najmanje 3 meseca. Aleksandra se sjećam i njegovog brata, sjećam se samo baš po tim dolascima ljetnih raspustava u Čipuljiću kada su oni dolazili. Pa dolaze kao mali često, preko ljeta. U Bugojnu je Aleksandar Vučić proveo dobar deo detinjstva, danas se seća svojih korena. Ovo je moje poreklo, ovo su naše ognjišta. Ja se ne stidim da kažem da sam poreklom Srbin zapadno od Drine, iako sam rođen u Beogradu. Moj otac je slučajno rođen tamo jer je bio majčin u stomaku kada ona proterana u Srbiju. Inače, nije on imao ništa, nikakve veze. On je Srbin odavde, ali nije imao veze sa Beogradom, Srbijom, Crkvencem između Despotovca i Svilajnca gde je rođen. Kako si? Dobro ti, šta imaš? Dobro sve. Nekada su ovde zajedno živeli Hrvati, Bošnjaci i Srbi. Danas su ostali uglavnom starci. Danas je u ovom mestu malo njegovih vršnjaka i prijatelja. Sjećam se da je uvijek bio visok, mršav, uvijek je bio upečatljiv. To je kao sad, vjerojatno, kad bi sad rekao da ga ne znam, bio je baš bio je prepoznatljiv. Na oca pomalo živahan, volio društvo, ali lopta. Pa igrali smo često lopte ovako i klikera, šta ja znam, svašta nešto. A bilo je i do, kad smo djeca bili, bilo je dolazilo i do svađe i svašta nešto. Volio da se tuče, da se bije, da bježi, da navija, da zakavga. Jeste, sve to volio. Isticali su se samom pojavom, znanjem i svima, da su se uklapali dobro i voljeli su ovdje biti. Da, voleo sam, mnogo sam vremena ovde provodio i dobar deo vaspitanja svega onoga što sam naučio upravo i jeste zbog onoga što sam ovde to vreme provodio i čini mi se dosta toga saznao. Ovde sam inače, mog strica je tu bila kafana Bojem. I tu sam ja prvi put radio sa, koliko ste rekao, 15 godina? 14-15 godina sam počeo da radim i tad sam naučio, iako sam bio, što Drago zna, i nemiran i baraba volao da se pobije, ali sam naučio da radim od 6 ujutru i da ustanem i subotom i nedeljom. Djeca naša držala kafanu i onda kad dođe Alek, evo ti. Onda on kaže, kad se vrati u Beograd, hvali se kao zaradio sam pare. Ma šta si ti zaradio tamo, čuvajući možda ovce? Ma kakvi ja radio u kafani? Napravio sam milion gluposti, među prvima sam bio i koji se potukao ovde, pa su me hapsili. Ali te ljude danas poštujem, pošto se tad znalo, to je nekako viteški bilo i taj šerif, njegov brat, koji je bio stariji, mogli su da rade od mene šta hoće, sa mnom šta hoće, ali on bio toliko korektan da je on rekao pusti brata, njih dvojica sami. A to što smo bili sami, bilo je nekoliko trenutaka. Pa je došao iz Udin kapetan, mislim da mu ime iz sela Karadže, lisice na ruke jednom, lisice na ruke drugom. Pa mu negde bilo žao kad nas je već do centra doveo i kaže, ajde bojica, bežite odavde, sklanjajte mi se s očiju i nemoj više ste se tukli. Tako da, a mislim da evo i danas se poštujemo i jedni drugima dobro mislimo, zato što niko tu nije koristio ni oruđe, ni oružje, nego onako muški, dečački,
To smo ovde svaki dan učili i radili. A bilo je svašta, on nešto priča da je mi tuko i branio brata. Andrej je bio malo mudrca, čutio, nije volio puno pričati, a ovaj je vozio. Igrali smo dole lopte, šta ja znam, u parku, onda smo sjedili. Njih dvojica, Vučić je došao da se pije vode, ima tu neka fontana. I u mene brat je došao tu, valjda mu nešto rekao, šta ja znam, i on je se zaletio, htio se tući, u tome sam i ja skočio i tako to. Onda smo se, došla policija i tako da smo se rastali. Kao i svuda, fudbal je u Čipuljiću bio omiljena dečačka igra, ali i više od igre. I sjećam se recimo kad smo mi osvojili turnir u malom fudbalu, a on je bio naš navijač tad, a njegov brat je igrao zajedno sa mnom u ekipi. A to je bio veliki turnir u malom fudbalu, zvao se Memorijal Luke Tvrtkovića, gdje je bilo oko 150 ekipa i mi smo tad osvojili, to je bilo u 1985. godine. A on je bio tad, 14-15 godina i bio je naš navijač. Ja se sjećam samo jednog dobrog djetinjstva i tog dobrog Čipuljića, kako sam ga ja doživio, na kakav sam ga ja način ostavio 90. Ja se sjećam da kad bi igrala Zvijezda sa Iskrom, jedan primjer, Zvijezda je bila prvak Evrope, onda cijelo naselje tamo navijalo za Zvijezdu. Pa onda imamo problem, mi domaći igrači, ja sam domaći igrač, iako je kod nas bilo i puno stranaca. Pa onda dođe Hajduk, pa onda opet drugi dio grada navija za Hajduk, opet nikom, opet tribina gdje su naši navijači, nigdje nikoga. Iako su se svi pravili blesavi da niko ne zna ko je šta, ko je kako, to se razlikovalo po tome ko za koga navija. I tako Ranko Stojić, pošto je čitavo selo bilo zvezdaško, sem Riste Čavića koji je navijao za Partizan iz Sarajeva došao, Ranko Stojić ovde nikad nije smeo da donese dres ni Partizana ni Dinama. Uvijek je donosio samo rukavice. Tako da deci ovde kad se skupimo, on dođe pa podeli, baci rukavice, ali dresove nikad nije donosio, nema kome da da ni Partizanov ni Dinamov dres u Čipuljiću. Da jedan put kad sam išao ovde, mislim da je to u Bitem 87, ali leto je bilo, za Split smo išli, pa smo imali prvo zbog BG tablica u Duvnu, tadašnjem današnjem Tomislavgradu, nekakav bezvezni sukob onda u Splitu. A onda kad me je policija proterivali su me za Bugojnu umjesto za Beograd, iako sam ja rođen u Beogradu, ceo život živio u Beogradu, valjda im to bilo bliže i lakše, tako da svakojakih je čuda bilo. Porodica Vučić živjela je u ovom kraju od davnina. Poznati su kao vredni i dobri domaćini. Pa mi smo mogli, mi danas, da ništa ne radimo. Da hoće Bata je moj otac, ako pitate u ovim razgovorima našim, iako mu ime Anđelko po ocu kojeg nikada nije video. Dakle, mi danas imamo šume, ja mislim... A bilo 300 duluma. I šume i livada, da od toga možemo da živimo, da ništa ne radi. Imamo veliku livadu Barice, to je naše, ovamo gore Karalinka, ovamo na Stožeru imamo šuma. Beverinka, Stožer. Šuma koliko god hoćete. Za porodicu Vučić vezan je jedan interesantan detalj. To su bili ljudi, ovdašnjim rječnikom domaćni ljudi. Ljudi koji su imali imanje, bogatstvo. Danas se imanje broji u nečemu drugom, ali tada je se imanje brojalo u zemlji, u stoci, u ljudima. A bili su bogati ljudi, vrijedni, marljivi. 10 pari konja pravilo ovu cestu, bijelu makadam, Bugojno Split, Kupres Livno Split. Razvlačili kamen. 300 ovaca, u Stožeru gore 300 duluma, šume i livade, paše. Ovdje imali dućan, evo u ovoj ruševini, jedno gdje se ono srušilo, piše Anđelko Vučić, još prije rata, Cirilca. Ali sad se ne vidi palo.
trgovinu držali, od igle do onda ono vrijeme. 34. uzmu auto. Ako ne znam porodice, to je bila jedna od najbogatijih porodica u Bugoj. Prije Drugog svjetskog rata. Su imali prodavnicu, kafanu, imali se kamion. Njegov dedo je ubijen odmah na početku za koga ustaše ubili. Vučići su ubijani i proterivani 1941. a raseljeni posle posljednjeg rata. 1941. godine u Bugojnu su pokupljeni Srbi koji su nešto važili. Oni su poubijani u prvom dijelu. Odmah, na početku, oni su kupljeni. Jedna stara je baka govorila kad su odvedeni u gimnaziju ovdje u Bugojnu, koja dan danas postoji zgrada. Stari adžija je imao ovdje i ovdje kutiju cigara. Tu čitavu noć je pušio. Kad su ujutru povezli su ga na njegovom kamionu. Znači, na njegovom kamionu su ga povezli, njega i ostale Srbe iz Čipoljića. I nikad se više nisu vratili. Gdje su oni poubijani usput? Gdje su oni završili? Znači, to niko živ ne zna. Ne zna se, samo su bile priče i ne znam ja znali i Bato da je oko Gradiške i ja čujem Okočani da su ga odvele ustaše i dole oko Okočana da je stradao. A je li to sad Gradiška je? Jasenovac, jel su Okočan, ne zna se nikad za njegove kuće. A evo, spinjamo Bata, mu je digao spomenik s materom Anđelko Vučić, ali nije nikad kosti našao. Bilo je to veliko stradanje. To je odredilo čitavo nasilje. Ne samo porodicu Vučića, nego čitavo nasilje. Čipuljić je odredilo u jednom pravcu koji dan danas se te posljedice osjećaju. Mi smo ovdje svi naučeni na to i recimo zanimljiva je priča, pokojna majka nije davala da idu, nije dozvoljavala, ona to je bilo kao mater familija, ona je jedina preživala i muža su je ubili i oca izgubila i muževljev otac i sve i svašta je preživala i ona otprilike je bila, to je to vreme bilo. Ne može dva oče naša pod isti jastuk i svi smo mi na taj način vaspitavani, dakle da budem otvoreni, iskreni. Svi smo mi čekali da negde nešto vraćamo to iz Drugog svjetskog rata, a srećom pa nismo vratili, nama se opet naopako vratilo, ali su prvo naše kuće, zato što je neko rekao da su to kuće uglednih ljudi, nekoliko je porodica vrlo uglednih u Čipuljiću bilo. Premijer Srbije dobro pamti noć kada su 90-ih u Čipuljiću gorele srpske kuće i kuća Vučića. Ovo su naše kuće i obe i one su spaljene 2. juna, izgorale su. Mi smo nekako telefonom slušali kako nam gore kuće, a ja sam tek negde 10-15 dana posle toga, jer sam tu mnogo vremena proveo. Čini mi se jednu noć plakao, ali sad to mi baš i ne služi na čast, jer sam bio već prilično mator, ali to sam onako dosta teško podneo. Više niko svoje kuće ne može poznati od ruševina, misli može, a ne može. Gdje je zaraslo gore. Kako će podnijeti? Kako biste vi podnijeli da vidite takvo zgarište? Ničim izazvano. Sad šta reći, ako je bila u Drugom svjetskom ratu, znači bili su 90. godina svi tu, znači kompletno naselje, pola naselja se zvalo Vučić. Sada kad odete dole i vidite da to ima 2 ili 3 kuće, 2 i 3 stanara, od tog nesretnog rata je prošlo 20 godina, teško sada da se neko vrati tu. Pogotovo iz generacije, evo možda i Vučićeve i moje generacije, teško to, ljudi su već otišli svojim putem širom svijeta, da ne kažem samo da su otišli u Srbiju ili Republiku Srpsku.
žao mi je to da se na takav način desilo i ja bi iskreno volio da ja doživim da vidim opet Čipulić u onom svjetlu kako sam ga ja doživljavao do 90. godina i da vidim što više familije Vučić ponovo na tom prostoru. Sad u ovom posljednjem ratu prva stvar što je urađeno, spaljeno je naselje, srušena je crkva, sve što je se moglo srušiti od 950 kuća u Čipuliću, 5 objekata nije bilo kuća spaljeni. Sve ostalo je spaljeno. Znači, kompletno naselje je spaljeno. Zbog čega, kako, po neki istorija odredi. U Drugom svjetskom ratu su Srbi poubijani, u ovom posljednjem ratu su protjerani, izbjegli od tog svih Srba što su izbjegli od 8.845 Srba, danas je u Bugojnu 120 živi. Srbi, Hrvati i Bošnjaci nikada se nisu oporavili od posljednjeg rata. Teški ekonomski uslovi još više doprinose da se iz Bugojna samo odlazi. Sukoba nema više nepovjerenja, nema više... Ljudi su jednostavno okrenuli sebi da nađu posao, da jednostavno egzistiraju, rade za egzistenciju sebe i svoje familije. Nažalost, ostali su mnogi stariji ljudi ovdje, i mladi Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, jednostavno su ostali poslije toga. Dugo je trajalo u cijeloj Bosni i Hercegovini, dugo je trajalo to nepovjerenje od toga nesretnog rata koji se desio. Podjela je vidljiva na svakom koraku. Zaista između Hrvata i muslimana, Srba nema nigdje, tako da smo mi tu negdje neutralni. Ali vidi se to gdje ko izlazi u kafiće, gdje ko pije kafu, škole su razdvojene, posebno idu hrvatska, posebno idu muslimanska djeca. Znači, duboka je tu podjela. Djeca uče kod kuće jedno, u školi uče drugo, djeca moraju dobiti ocjene za gradivo, kad dođu kući, onda pitaju roditelje šta je to, tad nastaje problem u glavama djece. Osjećaju djeca gdje pripadaju i kome pripadaju. Bez razlike možete vi djecu tjera da pišu i tisuću i da govore mahrama ili mara i kahva, ali jednostavno to ne pije vode. Ljudi su jednostavno u jednom trenutku kad je povratak krenuo, mi smo krenuli s obnovom crkve 2001. godine. Crkva je se radila, izgrađivala je se 8 godina. 2009. godine je osvećena, gospodin Vučić isto pomagao dok nije bio premijer Srbije, znači, pomagao je prije tog izgradnju crkve. Ljudi su bili spremni da se vrate, ljudi se vraćali. Ali paljevinom crkve 2004. godine tu je negdje nešto malo zaustavljeno. Ponovo je crkva zapaljena 2007. godine i tu je stalo definitivno povratak. Znači, u jednom trenutku povratak je se mogao još održati do 2010. 11. Ljudi se vraćali još. Ali nije bilo posla, nije bilo egzistencije. Jednostavno ljudi nisu imali od čega živjeti. Bogonu žive dobri i pošteni ljudi, bez razlike u ispojesti nacionalnosti. Ali politika je ta koja, imam osjećaj, da je dobro ljude podijelila, da ljudi jednostavno ne vidi izlaz. Nalaze se na kraju, nalaze se u jednom tunelu iz kog nema izlaza više. Ljudi masovno odlaze, znači bez razlike. Evo sad odlaze Hrvati, muslimani. Bogonu će ovakvim razmišljanjem grad biti veoma brzo ničiji. Nema na 100. Pop vodi evidenciju. 100-200 je bilo, ali svaki dan nestaje pomalo opet. Prodaju kuće i odlaze. I umiru. Odu, prodaju, za mjesec dana umre. Ode za drugu noć umre. Ne možemo se nikad oporaviti. Ja mislim tako. Da se nikad nećemo moći oporaviti. A da ne govorim za svoje. Za svoje dobi nema šanse, nema tu perspektive nema. Nema ljudi, nema, pusto je. Ovdje možete stajati 5 sati, ćete vidjeti dvojicu ljudi. Nema ljudi. To s autom što proleti. Nema ni rodbine, ni prijatelja, nema. Kumovi, rođaci, zetovi. Sve je to otišlo.
da pomogu. Eto, to je sad s Čipulićem i Bugojno. Bugojno je jedan mrtvi grad. Nije više za života. Ni za kom. Oni koji znaju koliko je Bugojno važno mesto u životu i srcu Aleksandra Vučića imali su potrebu da mu nešto poruče. Ja mislim ovako da bi gospodin Vučić mogao ovdje odigrati presudnu ulogu za pomoć Bugojnu. Njegove utjecaje, njegove veze, poznanstva od arapskog svijeta preko Evrope, da bi moglo pomoći gradu Bugojnu. Grad Bugojno je siromašan. Sa jednom dobrom investicijom, da jedna dobra investicija dođe u grad Bugojno, da se zaposli neki 300 do 500 mladih ljudi bez razlike vjeroispovijesti nacionalnosti, da bi to bila najveće pomirenje ljudi u Bugojnu, da zaposli 300 do 500 mladih ljudi visoko školovanih i obrazovanih, da bi to pomoglo gradu Bugojno više nego išta. Volio bi da nešto napravi i neka se zove nešto njegovo, pa i to Vučićevo, pa makar to i kuća bila. Da će vratiti ovdje vjeru svim bugojanskim pravoslavcima svojim dolaskom, odnosno renoviranjem svoje kuće će pokazati da ipak ovo njihova domovina ovdje, da je ovo njihov dom, njihova zemlja, njihova imanja i ja se iskreno nadam da ću ja doživjeti to da ponovo u Čipuliću bude još više, odnosno ne više, nego da bude ljudi. Taj njegov gest bio bi čak veći po meni nego da, evo možda neću, možda ću nešto reći što je možda ne direktno, ali možda što bi uvrijedio mog popa, Slavišu, popa ovdje u Čipuliću, ali taj njegov gest da obnovi kuću i da svake godine dođe tu 2-3 puta, to je bio samo veliki znak da ti ljudi, koliko ih ima, koji nisu prodali svoje kuće i imanja u Čipuliću, da se vrate. Vjerujem mi da bi to bilo puno veće nego sada da svake nedelje pop ima 300 u crkvi Srba, odnosno pravoslavaca, a sad ne znam da li ima 10. Ne znam šta će otac s ovim. Da li hoće i moju ideju da proda nešto, pošto ima i šta da proda nešto, da napravi novu kuću, da pokaže da je obnovio, neće da proda. To je pitanje samo njegove želje. Ali ja mislim samo da je tu problem ne u tome da li on može da obnovi i da li bi želeo da obnovi, nego to što je njemu problem da dolazi ne u fizičkom smislu, već u emocionalnom smislu. Rujko je dolazio i prije, ali nikad nije prošao kružni tok ovamo, nije mogu doći kući. Verovatno da nije imao snage da dođe, da vidi to pustolje, da vidi to izgoreno sve, nije imao, dođe do crkve, da ode u groblje i vrati se. Da je to drugačije, onda bih bio siguran da će to sve da obnovi. Ovako nisam siguran, ali možda to bude. Možda to bude već i ovog leta ili ove jeseni. Mene ljudi sretaju, žene neke na pijaci, muslimanke. Kaže ma vidjeli smo sinoć ovoga, ma daj mu reci nek nam dođe ovdje, nek nam napravi nešto, nek nam vrati život, pa on je toliko drag. Muslimanke, on je toliko drag, ma joj, kaže, da nam je taki ovdje u Bosni, pa da nam sredi. Samim dolaskom u Srebrenicu i poslije svega onog što se dešavalo, da je opet pristao da dođe u Srebrenicu, da obnovi Srebrenicu, da se sastane sa onim majkama Srebrenice, samo pokazuje da je on veoma istrajan u tome da Bosnu i Hercegovinu shvata onako kako on piše, da je on rođen tu, da njegova pokoljenja su tu, da je on porijeklom iz Bosne i Hercegovine, da na kraju krajeva su tu i njegovi rođeni, živjeli, umrli i da želi da ponovo obnovi svoju kuću, to je po meni veliki znak. Nije on nikad zaboravio korijene, bez obzira na funkciju. Sigurno nije, to znam da nije, a sad okolnosti su takve bile kakve jesu, naravno. Neko je prihvatio ovako, neko je prihvatio onako. Ovdje vidite da pripadate. Beograd beskrajno volite najviše, ali nekako vas
Ovde je ono gde ste ukorenjeni.